Ya, inilah ikan gariang. Ikan asli habitat Batangayu Lubuk Minturun. Ini ikan seperti di dalam bak mandi ya. Banyak banget ya. Padahal ini di alam lepas loh. Tuh buktinya tuh. Tuh. Tuh lah. Ambil celi lah. Terang ambil celi lah. Celi lah. Sudah. Dekat-dekat salah. Ke bawah, ke bawah. Lauk gariang. Lauk habitat asli Lubuk Minturun. Dipangek masin lama, dibakar lama, digoreng lama loh. Oke.